Kongo ihora mu dushya. Uyu munsi umusirikare wa FARDC yishwe n'abaturage barakaye baramutwika ari muzima arakongoka. Baranayinigo TV tukugeza amakuru agezwe buri munsi. Kora subscribe. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Kitimbwako mu gace ka Rugenga mu mujyi wa Butembo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishe umuntu bivuga ko ari igisambo wambaye imyenda ya gisirikare ya FARDC kandi yitwaje imbunda mu rukera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 8 Ugushyingo 2022. Nkuko bamwe mu baturage babitangaza ngo ibivuga ko yari ibandi, bavuga ko umusirikare wa FARDC yatawe muri yombi ubwo arimo ahungabanya abaturage kuva saa 8 z'urukera muri kara gace k'umujyi wa Butembo. Mbere gato yuko atabwa muri yombi yanarasha amasasu menshi kugira ngo akangaboneyo ahaca ahunga, ariko ntibyamuhira. Amaze gutabwa muri yombi abaturage barakaye bamuteye amabuye hanyuma bamuca bimwe mu bice by'umubiri mbere yo kumutwika muri rompwe ari muzima. Nkuko inkuru dukesha interview.cd ikomeza ibivuga, service zihariye zageze habereye ibyago zitinze kugira ngo zikore iperereza zikaba zafashe bamwe mu rubyiruko rwo muri aka kagari. Ibikaba byatangajwe n'umuturage wahisemo kutavuga amazina ye. Muri iki gihe ngo umujyi wa Butembo ugaragaramo uburinzi bukomeye bw'abaturage kuva abagororwa benshi muri gereza nkuru ya Kakwangulu batoroka hagakurikiraho iterabwoba ry'ibitero byo kwibasira uyu mujyi. Ni mu gihe kandi nababwira ko indege z'intambara za FARDC zatangiye gusuka amabombe ku birindiro bya M23. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangiye kurasa ibirindiro by'umutwe wa M23 cyifashisha indege zacyo z'intambara. Izi ndege zirimo zo mu bwoko bwa Suko 25 zatangiye kurasa ibirindiro by'uriya mutwe nkuko byemejwe na Laurent Kanyuka, umuvugizi wabo muri bya politike. Mu butumwa Kanyuka yanyuje ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko M23 igomba kwirwanaho. Ati ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo riri kurasa ibisasa ahantu hatuwe cyane. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kwita ku kaga Bwana Kisekedi arimo gutera abaturage. M23 irirwanaho hanyuma itegereza igikurikiraho. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Major William Ngoma nawe yemeje amakuru avuga ko ikigamijwe na leta ya Kinshasa ari ukurema umwuka w'iterabwoba ariko nanone no gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage. Amakuru atangwa n'inzego za gisirikare muri Kongo Kinshasa avuga ko ibindiro bya M23 indege z'intambara za FARDC zatangiye gusukaho amabombe ari ibiherere ku misozi ya Chanzu na Runyoni muri teritwari ya Rucu. Bivuga ko ibi bitero byatumye abanyekongo batari bake bongera guhungira muri Uganda baciye muri Bunagana. Kugeza ubu ntiharamenye niba hari ababiguyemo haba ku ruhande rwa M23 cyangwa ku ruhande rw'abasivile. Reka kandi mbere yuko nkomeza mbaze nkubwire iby'ingenzi kuri iyi ndege ya Suko 25, indege y'intambara Kongo yohereje Goma ikinjira mu Rwanda. Kugeza uyu munsi ikaba iri kurasa ibibombe kubirindiro by'inyeshyamba za M23. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirwana mu kirere giherutse kohereza Goma indege ibiri z'intambara zo mu bwoko bwa Suko 25 giteganya kwifashisha mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Imwe muri izi ndege niyo yarenze imbibi kuri wa 7 Ugushyingo 2022 igera mu kirere cy'u Rwanda igwa by'akanya gato ku kibuga cy'indege cya Rubavu isubira muri Kongo mu bikorwa by'ubugenzuzi yari irimo. Amakuru kuri iyi ndege avuga ko Suko 25 mu burengerazuba bw'isi izwi nka Frogfoot yakorewe bwa mbere muri Georgia ubwo iki gihugu cyabarizwaga mu bumwe bw'Abasoviet mu mwaka w'1978 itangira gukoreshwa mu myaka y'1980. Ni indege ifite icyicaro kimwe cy'umupilote na moteri ebyiri yakozwe hagamijwe kugira ngo izajye yunganira ingabo zirwanira ku butaka mu gihe ziri ku rugamba, ariko yagiye ivugururwa mu bihe bitandukanye hagendewe ku rwego rw'ikoranabuhanga isi yabagigezeho. Urubuga Military Today rutangaza inkuru z'igisirikare umunsi ku wundi rusobanura ko indege ifite uburebure bwa metero 15, ibaba rireshya na metero 14 n'ubuzamuke bwa metero 5, mu gihe ntacyo yikoreye by'umwihariko intwaro ipima toni 9.8 yaba yikoreye igapima hafi toni 15 ikabasha kugendera ku muvuduko utarenze kilometero 975 ku isaha. Suko 25 ishikirwaho imbunda by'umwihariko Canon mm30, misile zitandukanye zirimo izisenya ibifaru, amato n'ikoranabuhanga rya radari nka VKM n'izindi ndetse n'amabomba akomeye. Suko 25 yagiye yifashishwa n'ibihugu bitandukanye mu ntambara zirimo ebyiri za Chechen muri Ukraine, iya Iran, iya Iraq kuva mu 1980 kugeza mu 1988, mu Ethiopia na Eritrea ndetse zirifashishwa mu ntambara ya Ukraine ihanganyemo
n'Uburusiya. Izi ndege ariko zahuye n'impanuka nyinshi mu kazi zabaga zite no kunanirwa kw'ikoranabuhanga bitewe no kurashishwa cyane. Kubera ibi gukoresha intwaro nyamukuru yayo ya S-24 mm mu mwanya wayo amabombe mu bwoko bwa FAB 500 afite ibiro 500 yabaye intwaro zayo zibanze. Nubwo yafashije ibihugu byahoze mu bumwe bw'abasoviete mu ntambara byagiye birwana, ibikomeye mu gisirikare byahagaritse gukoresha version zo mu 1978 kubera ko zitakijyanye n'igihe. Izindi ndege zakozwe muri ubu bwoko ni nka Su-28, Su-39, Su-25 SM-3 na Su-25 TM. Izo nk'Uburusiya butagikoresha bwahisemo kujya buziha cyangwa buzigurisha ibindi bihugu by'inshuti bidateye imbere cyane mu rwego rwa gisirikare birimo bimwe cyo ku mugabane wa Afurika nka Ethiopia na Sudani y'Epfo. Ibihugu bya Afurika kandi birimo nka Cote d'Ivoire, Chad na Sudan byakoresheje Su-25 mu kurwanya ishyamba zaho ndetse no mu ntambara hagati y'abaturage. Bivuga ko mwene izi ndege arizo leta y'Uburusiya iherutse guhamara kugira ngo izifashe mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano w'iki gihugu kuva Colonel Assimi Goïta yajya ku butegetsi ahiritse abakiyoboraga. Mu gihe kandi perezida w'inteko muri Kongo yasabwe kuvuga amazina y'abadepite bakorane n'inyeshyamba zitandukanye. Ishyaka Renouvel Iran bya Adolphe Muzito rirahamagara perezida w'inteko ishinga amategeko Christophe Mboso gutangaza amazina y'abadepite bakorana n'inyeshyamba ubwo yigeze gukomozaho mu nama rusange. Binyuze ku munyamabanga mukuru w'ishyaka rye kuri uyu wa mbere itariki 7 Ugushyingo ubwo yanaganiraga n'abanyamakuru, Muzito yamenyeshe ko kudatangaza amazina y'abadepite ari nko guhisha ibintu no gukomeza ibibazo by'ihungabana by'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye. Nkuko tubikesha mediacongo.net, kenshi cyane twakurikiye perezida w'inteko ishinga amategeko Bwana Mboso agaruka buri gihe avuga ngiye kuzababwira amazina y'abafatanya n'imitwe itemewe. Kubera iki adashobora kuvuga amazina yabo? Hano rero twibwira ko ari icyifuzo cyo kudusiga mu gihirahiro. Ibi byavuzwe na Blanchard Mangomba muri iyi nama. Intego yayo yari yo gusobanura akamaro k'ibyifuzo 10 bya Adolphe Muzito. Yakomeje agira ati ariko ku rwego rw'imbere ibi ntibikwiye kutubuza kwamagana ibi byose bikorwa mu rwego rwo kutubuza gutsinda intambara yo kurwanya u Rwanda. Ni mu gihe kandi guverinoma ya Kongo ivuga ko M23 iramutse ku ibice yafashe muri iki gihe bashobora kongera kujya mu biganiro. Uyu munsi tuvuga ubuhemu neza kubera ko mu buryo buhoraho twashakaga gucengeza abantu mu gihe itegeko ryatangwaga bahagarika gahunda zose. Igitekerezo uyu munsi nuko M23 yava mu birindiro yigaruriye kugeza ku mbibi zari zaragenwe mbere yo gusubizwa mu nzira ya Nairobi nk'imitwe yitwaje intwaro yose. Ibi ni byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya nkuko tubikesha ikinyamakuru Media Congo. Mu gihe cyo kungurana ibitekerezo n'abanyamakuru abazwi ibyo bari gukora, Minisitiri Muyaya yibukije ko uyu mutwe w'iterabwoba wari warakuye muri inzira y'ibiganiro kuko yahisemo gukoresha intwaro. Tumvikanye kuri gahunda hamwe n'abakuru b'ibihugu mu rwego rwa EAC ahari ingingo ya politike dukoreramo, ariko no mu rwego rwa gisirikare abakuru b'ibihugu bose mu karere bari bemeje ko nta muntu uzongera gukora ku ntwaro, bitabaye ibyo hakabaho ingufu. Yibukije kandi ko imitwe yitwaje intwaro tuvuga itatangiye kubaho nyuma ya perezida wa Repubulika imaze imyaka 15 cyangwa 20. Uyu munsi hari icyifuzo cyo kubirangiza, kandi muri iyo mitwe yitwaje intwaro harimo cyane M23. Yakomeje agira ati igihe twatangiraga inzira ya Nairobi hari imitwe yitwaje intwaro muri Kongo yari isanzwe mu bwato bumwe buhangakishijwe n'ibiganiro. M23 nyuma yaho habaye isubukurwa ry'imirwano. Ibi nibyo byahagaritse inzira zose kuko mu gihe habaye urusaku rw'intwaro kuri twe, intego nyamukuru ni ukureba kurinda igihugu. Barashaka kudukanga badushyiraho igitutu kandi ngo tuganire n'umutwe w'iterabwoba, ariko ibyo ntibirimo. Minisitiri Muyaya akomeza avuga ko gukoresha ingufu kubw'amahoro byari ubundi buryo butari gushyirwaho ibiganiro bya politike bigerwaho. Ni ukubera u Rwanda kubera ko ingamba zarwo ari ukugumisha uburasirazuba bwa Kongo mu gace k'umutekano muke, rwabonye ko hari idirishya rishobora gutinza inzira yo kugarura amahoro muri kiriya gice cy'igihugu mu buryo budasubirwaho, kongera gutangiza intambara na M23. Ayo niyo makuru agezweho muri aka kanya muri Kongo. Bana na Intego TV tukugeza amakuru agezweho mu isi ukora subscribe.